салом ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, салом ба кулли муҳоҷирои меҳнатӣ. хоб саломи муҳоҷирои меҳнатиро бо дар видеом ман илова кардам. барои чӣ? занг задан мара ватсапда ҳамин рӯз, намешиносам тамоман вайора. мегӯянд ҳоҷӣ, мегӯм киен шумо хай муаррифӣ кунем. мегӯяд моро намешиносӣ. мо мегӯям муҳоҷир ҳастем, дар Россия кор кардем. ҳамин видеои кардаги шуморо мега гаштаву баргашта тамошо дорем. дар бораи Тоҷикистон ёд кардем. бисёрам видео манзараоша, нақлора, ҳамин нақлое мегӯяд шумо мекунед дар бораи ҳамин зиндагонии худуд, дар бораи саргузашти худуд айнан мега шабеҳи зиндагонии мо аст, зиндагонии бародарони мо ҳаст. мега чунон ҳам ба завқ тамошо мекунем. хел мегӯям намешиносам шумо, хай ба шинос мешавем, ба пурсупос мекунем, ватсапда мебироям. хоб имрӯз хостам як видео кунам дар бораи меҳнату, дар бораи замину, дар бораи кишту кору, дар бораи соҳаи кишоварзию соҳаи боғдориву умуман барои меҳнаткашони халқи тоҷик. хай бо камтара ки аз пастию баландиҳо рӯзгор нақл мекунам. хоб модоме ки ва ёдам хуш ояд ки мисол нақл мекунем, чихел мисол ҳаёти зиндагонӣ аз аввал, чихел хушиҳои зиндагиро, пастии баландиҳои зиндагиро нақл мекунем. вақте ки мода талаб мекунам, магарам нақлшон кунем. хай замоне ёш будем, камази сементавоз доштем. дар автобазаи якум минватхоз кор мекардем. 9 километр да кор мекардем. як сементавоз доштам. ба Данғара, ба туннелҳои Данғара бор мебурдем, семент мебурдем. як яд ёдоварӣ кунам, семент мебурдем уҷа. ҳамон вақт туннели Данғарара ба Данғара обёрӣ мекарданд. ПМК 17 буд, ПМК 17, ПМК 11. ПМК 17 начальникаш Саидов буд. ҳозирам ёдоварӣ мекунем вай, худо нигаҳбонш боша. хоб баъд шукронаи Аллоҳи меҳрубон, мо 7 бародарем. хай дар ин ҷангҳои хонмонсуз ки ман номи ҷанга мегиранд, асабам вайрон мешавад. хай як бародари мо гузашта шид, 6 бародари дига ҳастем. вақте ки хурдсол будем, вақте ки мо бародари қан мегем, барое ки ман нисбати бародаро як муҳаббати эҳтиром дорам. баъд вайёро як рӯз ай талабаи мактаб будан, майда будан. ма писари калонӣ, хай падарам ҳоҷи додарҷон мешам. вақте ки мо камаз гирифтем, ин як қишлоқда як навоварӣ буд ки ай деҳа як камази калонам меёранд деҳада. ай деҳа мисол меравем. ин як фахр буд ба мо. баъд додарома ҳамин 6 додари дигама, хато накунам, мумкин ягонташ бо эрод нагира ки бига ки ман набудам дар он маҳал. вай дар ҳамун камаз, дар ҳамун камаз буд, свор кардам. Данғара ма семент бор мебурдум. баъд ҳамуҷа сезони пистачинӣ буд. ма оҳоро бироварда дар ҳамун биромад тори перевал, туннел набуд вақто. тори перевал биромадем. ай тори перевали шаршар ба поён камтар хамидем. пистазора унҷа. вай кӯҳҳо ҳамаш писта. вақти пистачинӣ буд, ман инҳоро фуровардам, гуфтам ки бародаро шумо бидорен ҳамҷа писта бичинен, ягон сеткаде халтаде писта бичинен. ман боро дар ПМК 17 холӣ мекунам, гашта мебиём. ҳамагӣ 1 соат, 1.5 соат ҳаял мешавад. ино ҳамаш ба пистачинӣ рафтан. хай писта чиндан, шӯхӣ кардан, бозӣ кардан, омадан. ҳамаша сарҷамъ чӣ қадаре писта чинда, бо дар мошин шишдан, бо гирифтам овардам, хонада фуровардам шо. як хотираҳои не ки ба ман монд. ҳамин хотираҳо аст. вақте ки як чизро мебинам, як хотира ба ёдам мебиёяд. чӣ хотира ба ёдам омад? хотираҳое ки писта ҳама вақт дар кӯҳпораҳо мешавад. дар кӯҳпора, дар таҳдашт ҳайрон мемонанд мардам ки дар ҳамин таҳдашт, дар заминҳои кишт, дар ҳаминҷа писта оё мешавад намешавад. ин як чизи ҳайратовар аст. ҳозир ман ба шумо як чиз нишон метавам, бародарони қанди ман. ман ҳаминҷада ҳозир дар ҳамин худи ҳамин замини назди ҳавлиги ман
من اینجا پیستا هستم. من همین پیستا نیهولی پیستا. من همین نیهولی پیستا هست. خودی حالی نمیده زمینی کیشته. من اینجا آواده پروتی کچای کنک داره. من این زمین ها هم هسته. زمین های نزدی حالیگی هسته. من همین پیستا شنوندگی. من هم خیلی اومدگی پیستا شنوندگی. پیش خون منم خونه نزدیکی همین خونم ده پیستا شنوندگی. من خیلی شورم یک منظره که نشون میتونم. من کلوب نیکو همه مهنت. من اینا پیستا. من این پیستا. خودی نزدیکی خونه ده من پیاز من انا مثلا اونجا ده گشنیش من باقلا چیو هستن پامیدورو هستن در همینجا ما شنوندگی پیستا شنوندگی اگه چی گفتنی هستم حاضر زمانه همین خیلی پیش رفته است که زمانه پیش رفته است که همین پیستایی که آرزو میکردیم و در کوه پاره میرفتیم پیستا میچیندیم حاضر دیدی تکنیک و تکنولوژی و چقدر ترقیات تاجیکستان عزیز ما رو بگید در خانه در حوطه در نزد خانه پیستا رو میتونی بیاری بشنونی. وقتی که پیستا رو با دیدم در همین حوالی خودم دیدم یک منظره پیستا چینی دوره کودکی با برادر پیستا میچینده با یادم اومد و یک منظره دیگه که باید من حتما شما رو گفتم پیستا از کجا اومد؟ همین پیستا از کجا اومد دیگه؟ پیستا از یک برادر یک استاد داریم اکای شیرالی در چیلمزور وای آدم چنان هم آدمی مهنتکش چنان آدمی زحمتکش است که البته وای سایت اینترنتی دارد نه که هم خیلی آدم ایزوکش است که ایزون بکشه گپ زدن نمیتونه همین خیلی وای میکنه. پیستا حاضر من این پیستای ایرانی گفت من نمیدونم نامش با احمدی گفت چی گفت حاضر خانهش چقدر مقدار پیستا زیاد دارم حالینش ما شما رو چی گفتن هستم همون پیستا رفته خریداری کنیم بگیریم بشنونه بغرض پیستا باید با چارمغ دارد بغرض چارمغ پهلوانی دارد جدا هم آدم مهنتی است در چیلمزور وحدت سایت اینترنتی دارد ولی ما در تگ هم زیر هم ویدیو همون چیو شد میذارم بابا چی کنه چنان هم بیوگوموسش بسیار است چنان هم کیرمای کالیفرنیس بسیار است. من رفتم احسن با او برادر میگم چقدر برادر مهنتکش زحمتکش است. من این منه برای پیستا را من اومدم پیستا دیدم گفتم بیا یک ویدیو چک کنم برای همون برادر همون شیرالی از چیلمزور ای وحدت و شما یک توصیه میتونم که رویل اگر قطیبه همکاری کنه کو او خیلی آدم کمی در کمه اگر باور که نرخ میگوی میگه حاجی خودت همون نرخ میدونی چی وای کنی چی بوتی چی نه وای نمیدونم چون وای همین خیلی کاری دای پیستا را چورمق کاری دای گلور کاری دای کیرمو هم خیلی بسیارم بیوگوم هم خیلی بسیاره که در وحدت من چی میگم چی گفتنی هستم کمتر مهنت کردن در کار مهاجرای مهنتی با شما ما خواهان آن هستم که کار کنیم پول بسیار جمع کنیم به تاجیکستان در کار کنیم. تاجیکستان چقدر پیشروی ها که هستن چقدر مثال چیزای نوآوری شده هستن. من همین خودی حاضر من مثال اینا که کالیفرنیسکی چربی بیوگوموس پاولونیا پیستا چورمق میگه هم دوستیم سیم سال ده چند سال ده چورمق میبنده میگه حیران چورمق وقتی ما ماشین اومدیم یک لگند بود که چورمق وقتی که با ویا میرسید وای میکردم خیلی گفتای کافری صاحبش میمر برایم چورمق میشوند نمیگه گپ راسته او که چی من خیلی شنیدگیام مثلا با من ایراد نگیرن من مقصدی گپی ما کار باری ما دیگه برای همین برادران قند من با همه شما مراجعه دارم یا سرجم شویم اقلا یک نهالی بی ثمر با ما همین گپا رو گپ بزن یک خیلی برادران میگن که تو همین نمیتونی گپ زده همون معناشه خشو گپ زن و خیلی همون شیره و شربت شگم بزن یک درخت بی ثمر چقدر مثال افضلیت چقدر خوبی دارد انا یو مجبورم که تمر قاعده بگم من شاعر نیستم من نویسنده نیستم من مثال یگم عالمی تحلیلگر نیستم برای همین به شما چی گفتنی هستم چقدر در همین تاجیکستان پیشروی شده هستم خیلی صحبت دراز نمیکنیم به همه مهاجرای مهنتی به همه زحمتکشان تاجیکستان عزیز من چی گفتنی هستم عمری دراز خانه آباد زندگی پرفیض و برکت تاجیکستان گلگل شکوفان آرزومندم
خاک بگیرین زر بگرده برادرانی قند من